دوستان عزیز، میخواهید که زبان روسی را خیلی تیز و آسان آموزید؟ اگر این طور باشد این اعلان را خیلی خوب گوش کنید. ما اعلام میکنیم که ما درس زبان روسی را با طریق آنلاین به شما می آموزانیم. اگر درباره درس آنلاین معلومات پوره و به درس داخل شدن خواهید، اگر به همین نمره که در اکران من و شما معلوم است با طریق واتساپ، تلگرام، ایمو نویسید و ما با شما معلومات پوره را در همونجا میدهیم. دوستان عزیز، فرصت را از دست مدهید، به ما مراجعت کنید و با طریق آنلاین زبان روسی را آموزید. ما انتظار مراجعت های شما هستیم. ассалому алайкум дӯстони азиз, боз як бор дига хуш омадед ба канали мо ва инак дарси мо луғати русӣ тоҷикӣ аст, қисми сеюм. агар шумо ба канали мо обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед ва агар дарс маъқул шавад, тукманчаи лайкро пахш кунед. инак оғоз мекунем. девушка, девушка, духтар, духтар, девушка. жизнь, жизнь, hayot, hayot, жизнь, язык, язык, забон, забон, язык, взгляд, взгляд, нигоҳ, нигоҳ, взгляд, общество, общество, جمعیت، جمعیت، общество, письмо, письмо, мактуб, мактуб, письмо, дерево, дерево, дарахт, дарахт, дерево, смерть, смерть, вафот, вафот, смерть, другой, другой, дигар, дигар, другой, дождь, дождь, борон, борон, радость, радость, хурсанде, хурсанде, радость, раб, раб, ғулом, ғулом, раб, замена, замена, иваз, иваз, замена, война, война, джанг, джанг, война, голос, голос, овоз, овоз, голос, подруга, подруга, дугона, дугона, подруга, друг, друг, дӯст, дӯст, друг, невеста, невеста, келин, келин, невеста, зят, зят, домод, домод, зят, повтор, повтор, такрор, такрор. ва дӯстони азиз, ба ҳамин ҷо дарси мо ба охир мерасад. агар шумо ба канали мо то ҳол подписатсия накарда бошед, ҳатман подписатсия кунед ва ба дарсҳои онлайн мо иштирок карда забони русиро хеле тез, боз мегӯям, боз ҳам тезтар омӯзед. мо муроҷиатҳои шуморо интизор ҳастем ба номерҳое ки дар экрани ману шумо маълум буд.
با طریق تلگرام ایما واتساپ مراجعت کنید و با درس ما اشتراک کرده زبان روسی را آموزید. یگان سوال باشد به آن همون نمر یا که به طریق اینستاگرام لطف مراد نویسید. ما انتظار هستیم. خب تا با درس های دیگر در پناه خدا باشید. خیر.